Fil-proċess elettorali ġew eletti b'kollox 67 kandidat mit-13 il-distretti. Il-kandidati eletti mill-ewwel distrett fisem il-Partit Nazzjonalista huma Derin Karabot u Pola Mifsud Bonnici, filwaqt li dawk li ġew eletti fisem il-Partit Laburista huma Kita Zopparditanti, Nigel Vella u Deo De Battista. Mit-tieni distrett fisem il-Partit Nazzjonalista ġie elett il-kandidat Stephen Spiteri u fisem il-Partit Laburista ġew eletti Robert Abela, Glenn Bedingfield, Ellison Zarafacivelli u Clyde Caruana. Mit-tielet distrett tal-Partit Nazzjonalista ġie elett Stephen Spiteri, filwaqt li fisem il-Partit Laburista ġew eletti Chris Fern, Chris Bonnet, Owen Bonnici u Carmelo Abela. Mir-raba distrett fisem il-Partit Nazzjonalista ġew eletti il-kandidati Mark Anthony Sammut u Michael Piccinino, filwaqt li għal-Partit Laburista ġew eletti il-kandidati Byron Camilleri, Chris Fern u Jonathan Attard. Mill-ħames distrett tan-nom tal-Partit Nazzjonalista ġew eletti il-kandidati Konrad Borċmanxie u Tony Bezzina, filwaqt li il-kandidati fisem il-Partit Laburista li ġew eletti huma Robert Abela, Miriam Dalli u Omar Farrugia. Mis-sitt distrett fisem il-Partit Nazzjonalista ġew eletti il-kandidati Jerome Caruana Cilja u Julian Borch, filwaqt li fisem il-Partit Laburista ġew eletti il-kandidati Ian Borch, Silvio Xkembri u Rosien Kutajjar. Mis-seba' distrett fisem il-Partit Nazzjonalista ġew eletti il-kandidati Adrian Delija u Rebecca Borch, filwaqt li għal-Partit Laburista ġew eletti Ian Borch, Melkin Paul Aġuż Galja u Giulia Farrugia. Mit-tmien distrett fisem il-Partit Nazzjonalista ġew eletti il-kandidati Adrian Delija, Beppe Fenekadami u Justin Xkembri, filwaqt li fisem il-Partit Laburista ġew eletti il-kandidati Clyde Caruana u John Grech. Mid-disa distrett fisem il-Partit Nazzjonalista ġew eletti il-kandidati Alex Perici Calascione, Yves Borg Bonello u Joe Giglio, u għal-Partit Laburista ġew eletti il-kandidati Clifton Grima u Michael Falzon. Mill-10 distrett fisem il-Partit Nazzjonalista ġew eletti Konrad Borċmanxie, Joe Giglio u Mark Anthony Sammut, filwaqt li għan-nom tal-Partit Laburista ġew eletti Clifton Grima u Michael Falzon. Mill-11 distrett fisem il-Partit Nazzjonalista ġew eletti Bernard Grech, Ivan Bartolo u Rebecca Borch, u fisem il-Partit Laburista ġew eletti il-kandidati Miriam Dalli u Anthony Aġuż Decelis. Mit-12 distrett fisem il-Partit Nazzjonalista ġew eletti Alex Borch, Ivan Castillo u Graziella Galja. Fisem il-Partit Laburista ġew eletti Jonathan Attard u Alicia Buġeja Sajd. U mit-13 distrett ġew eletti fisem il-Partit Nazzjonalista il-kandidati Alex Borch u Beppe Galja, filwaqt li fisem il-Partit Laburista ġew eletti Clint Camilleri, Anton Refalo u Joe Etienne Abela. Intant Janice Abela Ketkuti ġiet eletta mit-tielet distrett u Frank Anthony Tabone ġie elett mit-13 il-distrett wara li sar l-aġġustament biex tinżamm il-proporzjonalità. Fi kliem sempliċi biex jinżamm id-distak tal-5 siġġijiet u allura kellhom jiżdiedu żewġ siġġijiet oħra għall-Partit Nazzjonalista.